Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Board of School Education, Lingba UTR Ladu Director, Accreditation and Controller of Examination Mbose Tura, Haka Tarik Ïaïong Arhajar Arpunreu ke Pynbna baka result Secondary School Living Certificate Sslc Arhajar Arpunreu, Belapenong deke Mbose Tura, Kanlong haka Nyo Tarik Ïaïong Arhajar Arpunreu, kata haka sengi baar, haka por khatwi wiji minstem. Ka Mbose kala pentip baik result la ban download na website jong ka Mbose kata www.mbose.in but kan omdon ke jingpen I ki result ha ka office ka Mbose hatura ne Shillong la ban page ru ki result na ki wei ki website kum www.mboseresult.in www.makeresult.nic.in www.result.shiksha www.jakranjosh.com, www.ndtv.com, but www.indiaexpress.com.